Good. Tugithina mbere na kwaririria maundu ma ukuria wa Naikuru twina governor Lee Kinyanjui na thengi muno mwiroreri we urathie na mbere na kundumira ciuria au ndumwe na mawoni maku iguru rigie ndereti ino kwitukira 22488 ona andu aria mari na namba yakwa ya thimu ne njetaga ya Kawaru no ndirona uria muratuma ciuria cianyu ta mundu gwitwo Julius Keng'ori wa Mururi kuma kuri Laikipia ne ndona okejira gugithiria governor na ndimwire ni hau arute wira atekugwa hena engineer Adams Mwangi. Engineer Adams Mwangi renda kumenya uhoro wigie area ria airport irakwo na andu aria mekuhutio na compensation area gwikwo. Thank you. Kiuria kiu nikio twacokagirira twari na public participation no juge ati in the phase 1 tondu tukoro na phase 1 and phase 2 phase 1 gutire handu tukoro tukigura mugunda ungi tondu kiu kiho already na ni 1.7 km runway kogo tutirenda kindu but in the phase 2 ni tukenda estate ira itagwo Ndege Estate na andu othe Naikuru ni moe hau Lanet na tukiuga wona twakinya hau ni tukumonia area ni iriku niguo na mundu akigura kana agiciria gwa kari akamenyaga meciria ma thirikari matuko meguka but in the short run tuti migunda ingi tukoro tukigura. Aya thengi muno hena mundu wetagwo Githinji kuma Girigiri arauga ati araugwa kiugo horo wa njoro kuria kungi ati akai Girigiri yagwikirite Girigiri turari ku wiki ino irahitukire urari na mucemanio wa wananchi wa kugoria marenda turute wira na kumera haria ningi tukinyitie no muno makiria juge ati in Gilgil ni turaka barabara ntrekera barabara ya Ramio ya guthii thibitari nao ni turenda kumi upgrade ya Gilgil na muno oso joy kamwekega kakuga ati thibitari ya Gilgil ni koragwo na challenges very unique to do the Vitari na a mental section unit and is the only mental hospital apart from Mathare Hospital. Na muno machine itu adu makromena mental conditions ni meheragiro wanatengwa na muno ni makoreto makuruta wira munene muno so I really would want to congratulate the hospital and the people of Gilgil. Na muno makiria juge maundu ni matwirire mamai uhoro wa kodo tagetare na Karuga maundu ma parethram na varavara water projects ira turaka ku kogo we also have a very good program for Gilgil and we appreciate their support. Haya thegio no wagithio ni wa Gideon maendeleo ya wanawake cheerleading anjira governor Lee ndari aragweta thufukia kuria tumwendete na tukona wira wake wa gwikira Subukia Center Rami. Thank you na kusubukia ni itura rigi twina mivango miega muno na njuge ati muno makiria nyonete ati mwananchi wa kawaida is very interested na maundu ma gukuria matura mao na no turenda gutwara focus itu na hena varavara turathondeka kinyerera thi kinya thibitari-ini ku within Subukia twina mivango ya mai twina mivango ya guteithia anake itu muno tondu amwe ni magithire kinya Njohiri na maundu ta mau na njuge ati ni tunyitite baru mivango ire ire ku kinya ni MP and also the member of the county assembly Mawa Digirigi and also by they are doing a good job ya kugeria kunyita anake aya nigo tumonie njira na we really haya ukari horo anake hena chairman wao na leto Daniel Kimani arauga niwe county youth chairman die ndego methomo ria tuma tondu ndike kana youth ya Naikuru niyo makithurire Kimani no Kimani arauga ngugeithie thank you na ngucokeria ngatho tondu ni uteithitie anake 15,000 aria meguteithika na group ria mathondekete atio group iko 2 million eletwa Vijabiz na umwambie tunahitaji CC wa youth haraka iwezekanavyo etagwo Kimani chair wa youth Naikuru. Thank you. So first tuge undu wa mbere ni kugeria guteithia anake the youth also giving them a structure of engagement tondu na matangekorwo mena a structure of leadership ni hakoragwo haritu kumariria na so Kimani is one within that structure of leadership na tuge muno ni turageria kurora tungihota kuruta wira na anake itu tondu mundu agiega mwihoko when they lose hope they become a very dangerous lot. No anake itu magiheo opportunity in sports, in youth, in career engagement makarago maria andu mangihota gutwara bururi handu haraihu muno mwena wa Subukia ni turahingurire kindu tureta ICT hub na also mwena wa Kuresoi hadetagwo Olenguruoni na train anake kumenya handu ha matumagire internet tu o maundu social magitumitumira atia go to create employment na kwethera kindu gia kuria na kwina mawira makaragwo meku on internet na no juge ati program iyo itu twinayo Subukia na kundu gwitwo Olenguruoni so far ni tutuinite makiria ma anake 300 na nituko tugithikinya mwena wa Gilgil mwena wa Molo na kuria kungi guothe niguo tutheremie uhoro wa youth engagement na kumahe hope
haya thengi hena mundu retwo atia Grace Murimi kuma Moro no gatho by the way ndingire ona magucokeria gatho haha na bara na ikuruti nene aranjira ngugeithia na gucokeria gatho ni undu wa kwandika arimu anathari githomo kiu ni muragikua no ritu muno tondu yo ni etagwo foundation kana muthingi ungikorwo ciana irathi standard 1 citai na muthingi mwega wa nathari mwana acio ona later in life ni ukoraga ati ona githungu giake kana ki giothe ni kiareganire koguo ni turakua no ritu muno maundu mau ma ECD aya na thengio muno MC ana ikuru aria marerorera tabarire no matumite maundu maingi muno MC ana ikuru tariu hena uretwo Musa aranjira ati na ikuru ni gukura riu na thengio ni kugea na mubango wa gwaka weru to international standards Afraha Stadium mubango wa gutua Nakuru City nigetha hospitality industry ithereme na mubango wa gwaka airport Lanet Nakuru County twibere no he undumwe weyumiragia na nikurikana ndauririkana wigie kaburi ya Naikuru ni ayurire murabanga atia wabere tuge ati ni ayurire nima na kaburi na yahiguruo 1945 hili ya muthungu na ni akiyuri about 5 years ago no thina uria koragwo ni ati thirikari ona igambia mwanya kuria muguthi kugura mugunda andu mamenya ne kaburi rareho hau gicagi yothe gigokera na mathigi makago mutirehaga miri yanyu guku koguo ni kaundu karia tuga these cultural taboos iria itetikiriti ati gukorwo kwina maundu ta magugu no tukwihoka ati ni hena taika ithatu ugo turageria kubanga cia thirikari tondu tungigera kugera njira yo ni he guthuka na mundu ria wabata muno makiria ni ati ni tugeragia ku encourage families and communities andu mathiko kavuri-ini niguo migunda ri ikorwo ni migunda for productivity no riu ukoraga migunda mingi andu maguraga ngoro tuonaga kuota gakwa aria gathiko we would want land to be for productivity and oria all other cities in the world shithiaga gwakorwo kwina kavuri na ni handu hena gitio ni guthondeketwo wega ti ati ni kundu kurekaniriirio na andu no moke na mone mundu wa makenda kumuririkana nikiona andu no maji kuhemberia horo wa gucina absolutely gucina mwiri niki na ikuru nyumba imwe iratuka Joke from Thika ni aronete ndeto cia riri etagwo atia supermarket Gilanis eona Gilanis so tuge nyumba ya Gilanis nayo ni ngoro is over 50 years old na riria tuonire complaint yo kuma kwa public tugituma experts aito also from national government NCA na wona twathie kou tugikiuga makirore na makire kinya scans ni kwina machine ri kinya cia kurora ina column shuma cihana atia kana no cio gu support kana citiukite na maundu ta mau na wona twakirikia kuona uguo ni twekire the remedial action na tukeba tukimihiga hakuhi wiki imwe na ni turarugire na undu ria wabatani atiriri ona nyumba ici ingi ciothe ciekuo turaugire ni tugucirora niguo hangekora hena handu hena mahitia tukorwo tukirunga na muingi ndugakorwo wina mahitia he kaundu kangĩ ona gũtuĩkaga ti na gwetwo ingĩenda kuga ni ati ni twanjirie uhoro wa titling ni kuga andu aingĩ mena mĩgũnda no matirĩ na title rĩngĩ mwagũrire as a group na mwarĩkia kũgũra as a group rĩ mutia process ire kinya muthia na Naikuru tura estimate kwĩna title deeds makiria ya 100,000 iria ciagĩrĩirwo gũkorwo tuikĩrĩkio ni twanjitie mũbango ũcio kuma mwena wa Kiambogo guthi Njoro all the way up to Molo na so far twina titles over 38,000 iria ci tayari target itu ni 100,000 na tukwihoka wona twarikia guthondeka title icio munene wa bũrũri ni ukorwo agiuka niguo tuhe andu aitu niguo mundu akauga tĩri-inĩ wake na ndai na kindu angionania koguo kaundu kau ni kabatana ningi ni twaritie na athuri tugakorwo twina kindu gitagwo alternative dispute resolution tondu ukoraga magoti maitu mothe ni maiyurire macira ma migunda na as long as mashira ma meko gutiri title deed tungeheana riu ni urakora community yari na maybe members girigiri ona mweheria mashira mau magoti-ini na maiguithania ri na ringi marahitaniria plot maybe just 10% of the plots tukamera ici ingi tutikiheane guku tutigagicira hindi ingi na no njuge ati kugera that alternative dispute resolution ni tukoretwo na umithio munene muno makiria MCA warare ward etagwo wa Njohi ajira well done Governor Kinyanjui na kurare very important we have one of the only teacher in the whole of Africa. Nekorena body nominated the best teachers in the world. Na the only one in Africa nominated etagwo Mukaya, brother Mukaya na umiterare, and he's likely to win over 100 million shillings if he emerges the final winner. So we congratulate him na adwarare. Good. Mundu etagwo Thuo wa Gacino rajira mena oma nawe na confidence nawe na ne makwendete muno cio ne Thuo wa Gacino. No hena mundu rajira fara no murathondeka yes. No
irathondekwo uru cia maramu ta kuria njoro gwititwo kamaramu koru muno kange gwithia ngari so undu wa mbere ni ati mwananchi wa kawaida akorwo ni mundu wa boda boda kana uria wikaraga hau niwe maitho maitu na gutire mundu ungiikara haha twina aruti a wira makiria ma 5,000 na ikuru kogo ndingiuga ati hatire handu mahitia matekekaga no ona mekeka undu wa bata ni ati there is a mechanism ya gutwira na tukarunga na ona njoro ria twerirwo hena mahitia ni mwenyewe ni ndathire hau na tukirunga horo ucio na ni kwira ati mwananchi haria hothe angikorwo ari amenyerwe maitho maitu na tucunge mali ya county. Asante, tulikia riu ciuria igiri tu. Mwaka wa Salga imagine wana promise kulipa deni za hapo mbele yake, lakini inakuwa kitendawili. Anafanya nini? Mwaka ni mundu etagwo Mwaka wa Salga ni mura promise kuriha mathire no undu ucio matene higrecia ni maria wakorire kuma thirikari ria yari kuo no undu ucio watuika ningi muritu muno murauga ni mukuriha no itirariho. Oh, okay, I'm not aware of any debt etari dihe. No, agekoro hari is a one of to most of the debt. In fact, mweri uroka, we want to have a day with all our suppliers. Yes. Whether they are 300 or whatever it is to maintain a hall. Na tuite our officers haha. Tumori atiriri. Inyuĩ mutu ramatagira to give us your problems. So niguri tumenye wira ni uraheano wega gwiko ndu bia iretio kwina fairness marehi ni maroka wega nigo tukorwo twina a good customer relationship. So that one we are going to deal with. Asante. Eunice Gethuku Naivasha Kinamba aroria thibitari owo iga irathondekwo Naivasha ni ha. Ne the main hospital ino twinayo eha Naivasha we call it level 4 no twende kumiambatia tondu gwiciria aria manathie thibitari ya Naivasha ina a lot of congestion services nyingi ona dialysis dirari ni hindi turekira na maundu ta mauguo kogo tungenda kumiambatia tondu thibitari yo giako population ya Naivasha area about 40,000 riu twerekeire kukinya hakuhi 500,000 kogo no muhaka tumenyera thibitari citu guciaramia na tweherie kaundu kau ati mundu itwarora kaundu kanyino muhaka twarora Nairobi kana mathibitari mangi tungenda to turn the equation so that andu mokage ku Naivasha naguo thengio ndenda turikie riu biu ni ndegwa na meciria mega muno mabathi cia cukuru na no nyende undu ucio woyo nginya ni county ingi ni ukugweta na wa muthia na ikuru tigwa gikoyo tu gwe kabira nyingi muikaranagia atia na ungimera atia. Thank you. Nyajie na horo wa bathi tukiingira ofici ni tuonire kaundu gatari kega ati ni gukora cukuru ndiri na laboratory cukuru ndiri na irathi cia kuigana no macukuru mothe uria mane ni meke maharambi magie na bathi no twarora bathi ici tukona ati bathi ino ri in a whole time itumikire maita matatu kana mana no cukuru ni rakena muno kuonania kivathi kinene muhora hare kia milioni 7 so tukihodwa mbere ni ati that is not a good investment tondu iraikara hau turakiruru-ini so tukiuga as a county ira tungenda ni co-invest in what you call a pool service tuko twina bathi nyingi kuko cukuru ino yenda guthii Bomas of Kenya kana kuria kungire magatwira tuhe bathi muthenya wa Friday tukametuma ku igacoka iria ingi nayo gatwira ruciu twenda guthii kuna niguo macukuru maya ari twehererie aciari murigo wa gutura metagio harambe tungikorwo twina macukuru 2,000 na ikuru yothe ri tugukira bathi 2,000 it is not practical, is a waste of resources no tungikorwo twina bathi ta 40 ni gukita for all of them no mundu akamitia rire ramenda na akamicokia ungi akamioya rucio wa keri ni horo ucio wa makabira mothe na tuge na ikuru ni ta Kenya wenda thungu mekuo wenda ohindi wenda gikuyu wenda kalenjin wenda okavi othe mekuo na muno makiria riria andu othe mekuo no muhaka mundu wothe aikare akiiguaga weti mugeni mucii na ni araigua ni anyititwo baru mibango-ini yake koguo kuma appointments guthie mawira na riria hena gathina muno especially communal relations ni tuwega horo ucio na njira ya mwanya muno ko igigwa kwina gathina ona ta matuko mahitukite turari mwena wa Mount Narok kurari na gathina na turathie na thiku igire horo ucio rakorwo hindi ngikore na thina mwena wa Nesuit tugithie na tukinina horo ucio koguo ni tuga mathano meri matiaga gukomorania no the point is matigakiuragane ni mahutanie na matigeke atia matikatihanie thengio muno na Naikuru gutire spokesman because as a community both politically and otherwise tuna munene wa bururi hindi gigakinya twethe ungiri tutigakimenya. Thank you Gava. Thank you.
na ukage kaingi Thank you. na wacira wega uhoreire na wikindirite wega. God bless. Cio ni utongoria. Thank you. Thank you muno. Etagwo Governor Lee Kinyanjui wa kaunti ya Nakuru. Dereti ereke tumekinyie hau. PCA ya mutuine ukai mutuinere na tumumenya makiria. Thutha ucio Njoroge wa Githĩnji ukorwo agituteithĩrĩria mena Grace Kariuki kumenya maundu ma kuramata mucie. Ni njĩtagwo Kamau wa Kang'ethe na titagwo kumagwo.